Le fono usu a Samoa. E le aso ana nafi ma le so. Lea na o pese atua i le vai aso na se ima vai atu nei. O le vai aso fau usuia le fono ana nafi. O le outou whafonga i fo i Samoa. I tulafono teu tau whaofi. O le faletupe tu tonu o Samoa. Na se. Le ai ma se mea na se na matua i sao. O le mata upu le da na lote i le aso ana nafi. Ona, sa ufa yatu fo i le lava yaso. Wa tele suinga o te tau o na whaia. Suinga la ia le ufa atino ne la uli ma le whainga malo fau. O le mata upu lea i le Central Bank a Samoa. Tele i o whawhita uli o lo tu la i mai. E ui ona o se whalapu patonga tu ma oti. Ma o i foi, o lo o li poi ai, ma mata i tuina, faletupe umai te tono le atunu. Private and commercial banking institutions. Whapena foi i le tulanga, o le mata i tuina, o tupe ele lea e alu watu i te tono o Samoa. Mausita i foi, i ta iala wa uba na whatatia mai le IMF, International Monetary Fund. O le mea lea o tula i mai nei, i le toi te unga lea, ina ia marama lama Samoa. Po le ia tulafono tau whaofi, o tau teu ma tau whaofi. Whaasanga tonu lawa le bata upule nei, o le Samoa Central Bank, o le faletupe tu tonu o Samoa. Na whaatu ina le IMF i le afe iwa se lau wha se furu ma le wha, ina ua tau whaai uiu, le taualona lua le larulangi. Ma o le taimi fo le na whaatu ina i fo i ma malo au whaatas. Ina ia aua, ne i toe vātau Samoa ma o i se taualona tolu o le larulangi. Toe whaatu langa i la ia leo le mea tau le globalization. O le wingo le upu le na o le tau au whai ma li poi uma. Ngā i o inga, goods and services, trading, fe whaatawa inga. Le ngata le fe whaatawa inga o loa, o pisinisi, o ala o fe sota inga. Ai whape na foi. I fe whaatawa inga ma fe suia inga o le tupe. Ao le malo Samoa. Na whaato a ulu fale i ai. I le afe iwa se lau fitu se fun malfa. Ma avea i loa ma paanga tō tino le IMF. Whao popo i ai i maisi atunu o se lau iwa se fun maltas. Wa tele la tulafono, mata i ala, e whaatun tonu mai ai e le whaalapo pitonga tele le ala langi mea tau tupe le International Monetary Fund. E muli ta i ai, ia le tātou faletupe tu tonu. Ale mea ua tupu. Ua pei e pūlea e le IMF, le faletupe tu tonu o Samoa. Ai le pule ai le malo o Samoa. Alongo le iei melna. Lea la, wa tele le tupe ele e lea o lo sau i tonu nei. Ana le oti le tama lea Samoa, ya Lorenzo le malu i Vietnam. E le ali ya e fo ilunga. Awa la tau ia e mata i tuina. Ia tupe ele e lea po fea le sa wei tupe nei. Ma le whapea, aina o se lima se furu afe. Ia tupe i tutono account sa tangata ia wa tau fia nei pe to lima e pe to fitu. E whai se lau afe. Fea sa wai lea tupe. Ai le ale mea na la iona le whaalia mua mai. E le Central Bank mala na au whainga luanga, ai maisel te mai tai kovana. Au te le whaaleanga. Ia le au nanga mele tautua le fionga le te mai tai kovana. Po le foi o lo whaululu iai, le officer sili,
o le Samoa Central Bank. Ai ana le tupu nei la le bea lea. Ia Lorenzo le malu. Sa manu e le sau uma i lunga, le ngasu lea, ma le tele o tupe ele e lea, na ui mai i ai le ai se tala le ai se li poti na whaia. Le ala foi la lea. Lea na laio na tātou black mark. I tupe ele e lea. Nā ngā i mai o, lea nā leo na tāwhia ni tātou no ngā tupe maisi mau mea. Ele Uni o Europa. A whonga lei le mea le nā. Ele sa au telo lau tala na whai atu le vaso lea. Vai aso lea, o le a usu le whono ai tō sila le iai. Nanga o le vana nginga, mau tau muri ai fo i le mata upule nei. Ai ana le tupu le pisa, i ta avale ia ta i fia sa lau afe le tau. Car rental, luxurious and expensive cars. How did this come about? Whea na nā i ta wale nei, o whea na nā i le lawa mawalista ngata i o le LTA, Land Transport Authority. Chris Faofo lea na ta ua, lali wa wha malolo. Whea ua ave i le mata upulu nana o pisa atu ai aua ne ingata i le mata upulu. Wha malolo, ai whaisu e suenga leo leo, wha e mbolianga, ua leilo loa uma. Le sitala ma tangata mai ngō, tangata whabatala ngā o mai winga i tāwale nei. Ai fia fo i se tau na au mai e tua tāwale me kilia mai ai. I le customs po o le ofisa o le tute. Tasi le nā vaenga te tau na matua i o iai suenga o tupe. Pe fia ni tupe na tutongi na kilia mai ai tāwale nei whaf. Outou se sila la iai. Wa leva o na whai atu le malo. Tapena mai se tulafono. Ina ia mawhai o na whaatanga ina i lalo le tulafono. Investments matupe e la mai e tangata. Ina ia mawhai o na whaafai ngā ruenga ta lato tupe nei. I le whaatau wina o le tātou valele. A lea lawa e whewheo ai. Ele i ato toa wa fo e mumus o le ala na le no fo yetu. Faalogo i le malo. Ele ngata o le kovana o lo o mia le malo si anga. A o ia fo i o le tete'e. Ele ai se tete'e mas komiti fa foi e va ai le vaega le Taipei o le nupi fa. E se ale purisili ai ese fo i le pere. Le tete'e le komiti fa foi. O lona winga. E fai uma lava e le kovana fai unga. There is no board of directors. There is no chairman. Now, the governor of Samoa Central Bank makes decision, sits in the board, or sits as a chairman of the organization, and she makes decisions as well. Ko vana, to te fono, to e whai e ia whai ungo mea umanei. Whafonga le Samoa. Le ala lea, ua manatu ai le malo. I le puipui nga o le atunuu, mo nei tae ao mahalua i le lumanai. E te tau o na sui, whainga whawai e puipui ai. Le mamalu o tupe a le atunuu. O lona wingala, o le teuteunga le wha ngā solo nei. E tete'e iei tu le epa, tete'e uma iei le vaenga le HRPP. Wa whoringa mai ai, a tātou le ususitai i whatonunga le IMF. Tātou te le toi maua nisi fisosani. E le na o le IMF e maua mai ei fisosani. A o le mea sili o na tāua. O Samoa, o le malo tū to tasi tū ma oti e iai lo na whawai ma na whainga whawai. E le tau usi ustai. E te tau o na ustai mai ma whaalongo mai le IMF.
I le whaatulanga ina whaale tulafono o mana onga o Samoa, malana tulafono e puipui aila na faletupe. E les faletupe le IMF, o le faletupe ale malo tuto o tasi o Samoa. La Samoa Central Bank. Ioi. Ta ua tele le mea le na ina mana malama ia. O lona winga la, le ala o tātou le ilo nei. Wow. E fi wala wali EFA. E tasi ala utala ni te outou le whaafonga mai le tunu. Ioi. Whaalongo le malo, o lo i le malo le whainu mera. E sui ei whainga whaamai. Ina ia puipui le tātou o tunu. Investments al tātou o tunu. Wa leva na le toi tu malo, tu le epa le fo lai te ilo lava. Le attitude lea. Ioi. Ma le winga lea. A lea lava e whaalongo i ei tangata whainga luenga le malo. Ma musu e whai suinga le lei mo le malo fau matangata o le tunu. E tofi lava, e le kovana ia tangata e toa fitu. O sui ia i te tonu. Ai tei fono i lava ia, o ia le pule. O ia foi e whaia le whaatonunga, o ia foi e whaia le whaaiunga. So how can you check balances? Checks and balances to know that there is transparency, accountability, and of course, good governance. Fesilila. Wale walan nufu mai loa le lei tangata ia. E sa waitupe ele lea i te tonu o lea tunu. Leo na ia le whale vale lea na ngā lulu e tabaiti ia na o nei o. Tangata vale ina lesi tama Samoa. Lorenzo le malu. La le umi na whai nei mea. Au whea o tau ia no e kilia mai ta vale i tua. Na ngā pā le mea lea. Lei lo lopo whemo ave i ta vale. Yeah. Lena. O tātou wawa ai atu nei i ai. Whaftai le sunga lauli al mari atoa. Wa whea matawia le tautua afu le lea. Ale fionga ia honorable. Tea to ala pe ato. A whea foi le suia o le sue tusi sili ale atu nuu. Ma wha manu i nai. Le tō wha, ia, wha moe tau loa, wha savalu, tuling. Ale ngata i lea. Outou wha whonga sa whata. Sa whata lua po sa whata tasi o le nā wa. Te atu loutou matu pala pala ua mamalu ai tonga mau masi ulepa. Ma lae whai tau wina o le atunu. Le tofi minista, lango le nale ua avantu. E lango ai a teo pe ato, o lo ba aia le ofisa o le komisina o suru whainga. Whaatasi ai, ma le ofisa o le fono au whai tulafono. Tātou pati la ia lea o ia whaamurianga. Talo whai i loutou whaafonga atu, oka le mamafa tū o le avenga, o lo o i tau au o le fionga i le li pānemia. Ma ua whaase e atu isi ngā ruenga i le sui pānemia, ma le minista fo i lea. O tupe e le tunu. Ai o te iloa, ana teu le tulafono whawai. E mawhai ai o na toe, tō fia se isi, sui pānemia e lua i ai. Sui pānemia e tau aveina isi to finga ma mafa tū o loo iai. Outou whawhongara i ai sa moa i le tāua tele o mea ia. O lesi vaenga ua mata i tūina le malo. O le whai o tiute o le Samoa Central Bank.
O atu te ia. Ua matua i mamawhatu ai le avenga e amo e tangata nono tupe. Tangata e o e whaia lato nono ngā tupe. Ua lato le whaia le tulafono. Ina ia whaatonu tonu ai si tanga maua lulunga o tupe tului. I isi faletupe umalawa. I le atunu uato. Lala wingo le talana na. Samoa Central Bank and its governor and all that worked there failed to regulate interest rates rising from all the other loan sharks and other commercial banks around Samoa. Leala, wapule al faletupe la tauia. Ilana in kalesi po le tupe tului e whaopopo ilunga le launa le tangata lea na whai. Lea lava wapule ala tō. O tō se sila la iai tasi lia o teu te unga o le ua mai nei. Ai mumusu tu le epa mumusu le i chapipi. E tutu la i ane ilunga. O le a le teimi tātou te toe whai ai mea nei. Lea nā leina watu la utalo le vai aso na se mawai atu nei. Ua tāo fiofi mamau i tātou. E tuila epa ma le i chapipi e tete'e. Fe mai e vai Samoa, e va lea Samoa, e le i o le teimi. E anga va ai la tau te loa ai whai mea ia. E peo lea, stock exchange. Peo lea, mai se mea e fua ai le kaponi le nale. Tupe mai mau. Tele ati nae. Ai whai mai ea. Tātou te le i o i ai. La le teimi e whai i nā mea. La le teimi e whai ia mea. Wa tātou tā mamau. We have nailed the coffin and shut the door for Samoa's capacity to explore these things. New way of making money, new developments, new ideas. Tā ofi e le mai tātou te le mawhai na whai stock exchange. Se manuna na whai stock exchange, tongi lunga, e ai ni se fia mana e whatau le valele, ma whai o rato shares i le valele o Samoa. E le umia e koru valele, wha valele. Ai sea, tele tangata rato te loa. Samoa is a tourist destination. Samoa's tourist industry is the backbone of our development and our economy. O le iwi tū lea, o le tamau a inga o le atunu. Na wawaile le meo le tangata mai isi atunu o le lalangi. E mawhai o na lato invest i le wa'alele a Samoa. Creating partnership with government, organizations and the people of Samoa. Ai o awhi mai a wale a Samoa. E le itaitai o Samoa. O a whiala. You have capped the limitation on the capacity of Samoa to explore these things. E mana tua. E le whapea tātou te o mai loa whaile mele nā. O le teimi tātou te mali li e ai e te tau o na whailea. Le o sao no e le whionga le li pārmia. O le a tau whiofi mau le a le teimi e whai ai. Lea la e fōringa mai ai. Samoa has continued to be colonized by ideas. Wa tātou tūtō tas. Ai fōringa mai. O lo pule mai isi whalapo patonga e leo ni atunu ia i tātou. O winga ia whaakolone. Mea ia whaakolone e o mai lava le. Ne whaavavau amene. E le mawhai anau o ia i o tātou tangata ma le tātou whainga malo se i vanga nā. E iai tangata e o mai e Tapena. E o mai tangata ata mamai mai whafo. E o mai e whaatūlanga. Le ala fua, ma whaata oto, tulafono e mawhai o na whaatino ai e Samoa mea ria. O le a tātā ma maula i whea. Wata ma mai le whanau o Samoa. Whao ngā i o rātou to mai o lo o wina i atunu i whafo. Oka le tō tele nale. Tai tolu, tai whawhai longa, lo ia. So tu sili. Whala popotonga lau so tusi e le atunu.
E o mai tangata I fafo e fesoasoani e a o tauina Samoa. Ma ana tama whanau. O iai le to mai ma le malama ina. La me tātou te whewhewhe ai. Why are we so scared to explore these new ideas for development and to rise and grow our economy? Lena, awhale mea nau te watu ai. Wa tō I ina ia ma mātutua ia ma tala no pōngi sā mai lava. Wa ngata I le limitation wa uma. Wa tā puni le whalo sio le aini mā whauwhaunga. Sola le whātō whala inga. E mā whauwhau ai le lumanai. Wa mātutua tangata. Wa onge tō whā. Wa le iloa po le alisi mea le awhai. Ai le fia wha mā vai. Ele si fai ma se awala tu ina tuai le avanoa. Isi tupulanga ia Samoa. Fai ae. E wha o ngā mai ele Mandarin. Eo. Awa o tō whaafonga lila o tala na o whai atu. O la tete'e lai le mea. Lena o le tō o sfulu ma le tō o tō pe sfulu ma le wha. Ia pēna o le tō tōnu fwoi o tō o wana o tu le epa. Fono toe. Malela. Woma. Ele tau fuana toi alo ia waranga le o maua le whainu mero le fitu po le valua foi pule. Awana paua ia, these are the only 3 members of HRPP that exist. When you look on social media and their appearances over time and time and time again. Talking nonsense and rubbish all the time. Au mata upuna tona lote tono le parmene lea. A leo mai whaanga mai social media. E mamori mai ei mata upu tā ua ma leo ngaonga. E te tau una lote tono al parliament. Wanila, Central Bank of Samoa has failed to regulate interest rates of all the financial institutions and loan sharks. Tau longo le upulina. Pero si au tama I loan ana whai, a mai whonga le interest rate, 12.5%. A tongi la, le se fulu wawhilena. E umane le tausanga le nei. Wo o lunga se lau wafe. Le tupe tau tongi awa o le whaia le ngā ruenga le Central Bank ka Samoa. E regulate ai, pe tau fiofi mamau ai. Ina I o ngā tusa, to tongi o tangata, mai la tau e no tupe. Ale ta mau a inga. Lea la ua toi wha polonga lava I tātou. E tulafono e au mai e isi wha la pulputonga. E le oni atu nu utu maoti. Ai ua na oni wha la pulputonga. Tātou te o ia I lea taimi ma lea taimi. Tātou pala ai ma tātou fefe. E whaia ni whainga fau ma ni whainga wha vai fau. Ma teu ni tulafono. E wha ofi e se tulafono le lei. Ma puipui ai Samoa. Mana tupe maua, malona ta mau ainga. No nei tai au manwa. Kal fa mam mangal na Samoa. Yo. Dela na tatu va ai nei ai. Ile suinga ia le ai. Mai o te tali tonu e pasia le tulafono le nei tau fa ofi. Ina ia puipui ai Samoa malana faletupe tu tonu. Ia maoti se teite'e fono ma se komiti whafoe. Ai le toi pule to tasi, toi whai to tasi, ma wha masino to tasi, le ko wana o loo iai nei. Nothing personal against the governor and her performance, but the overall picture shows that if she is at the top and at the head of the table of this organization, then who's to blame? Some heads need to roll. Ale winga lup fa peleta di ele na. Pea fa Samoa. O tauna ta vavale ulu onisi. Tu lou fa fonga le tu. Ale winga lup pulena. Fa malo lo. Toi fa tu langa. Ile moto Samoa ile a fo I fa la putonga. Wale longa se fa la putonga e fa yotu ni suinga le lei langa ifo. Langa ifo tete'e
toso, ma whaatoa le mataupu, tai peo le lakapi Samoa nale. Al me wo ye na outou vava ye e marie la tala le fa atu ai e whaatatanga la fonga. Ale mel na wo fa ye le sunga le la uli al male to. Tau te fiu e fe ei ma u yo ma o e gangsta lo le ami o le palmia. Na outou sisile la e na o ia mar kapeneta faululunga matanga ruenga sui le tulafono. Aisea, o mea e le lei ai. Nā mea tau te whiwhi ai mapala ai I suinga le lei. You were always at your comfort zone. You didn't want to explore. And given the capacity to Samoa to explore these things, do these things, whai mea. Ioi, talo whatu, sunga ia tā vita.